mastu ya nama sidem. Titiang saking kelas 10 MIPA 2 jagi ngaturang kekawin Wirama Mandamalon. Stuti nira tan tulos sinauran paramarta siwa. Ngastawan ide sang Arjuna durung mawas te puput kacawis oleh ide Betara Siwa. Anakku was katon abimatan temun te kabeh. Jeneng pianak bapa suba sinasarat idewa panggah idewa makesan. Hana panganu grahanku cadu sakti winimba sara. Ada paican bapa cadu sakti marupa senjata Pasupati sastra kastu pangaranya nihan ulati. Kenapa Supati Kalumrah wastanya ne durus cingake Ngaturang Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om